ai kublai General Secretary jangka parti ba Jemino Momtok ki MLA ba Wan Kar Bangar ba Renington Nendo Tongkar ba Beyond Star Korba ba Olan Sun Presiden jangka Youth Wing Kong Preti ba Remington kandidat jungi nang tinapo mau kontrol kan election baladep kibai kini orang ba baro kibawan rekan na kaliang jong piru kumjo kum ka circle soyong kinong yalam ki ba khmat bat kerpang na kabantai jong pi ki paj ba e ban kinong kersan jong ka parti UDP ban ai khubleiru ki kito ki paj ba ki bampat sim ya karai lesi hadin ke di meeting kin sa pensong nongrem ban simlem ya karai jong ke kersan yangi ke parti UDP ai kuble ya gini gilat patai kubor baro ibadan ha ka de kapor ngam kwa ban kren mul ketin namar kapor kam sasu ka por kalong hadosan beje dangdon sau kandidat la dangdon sukwi we ban kren hadin jonga nangai skamba kababon kalong pinkwa banyo sko nau kandidat jongpi bapijia khot bapo don mag se ya kli dong pitu wasan sar ki ong em dong bapo di thu ha te don kim tim bapo wasan sar du ju brio nama laju khot sin mai barabor do bapo te ngisuron dong mangiyo yu kandidat jongi ha kan election ke pemerintah hang ne so yo konsulsi banu penslam kajuan jungi menta hang ne kamde banwan ban batai ya ki kam joka politics joka soyo konsulsi mapi ki try baki nong sosnong joka soyo konsulsi pitip khamha ya ki no kita ki kandidat ki banyeng ya kun ha kane ke election ke pemerintah belum deh ta ka badkong ka baal kalong pitip no yo no kandidat babin ai ke kersan ha kane ka election ke pemerintah gi ki bawan sebar lawan kular ya ki kular pamlalo lu taman dalam election de ngimya polisu ko susi jobi andre utrai joka kam bapu bolongkan ini jobi unkren hak ada kejanbiet bad lada don kedu kam hadin ke election lu kamot pila banyak kendu ialau jong brio gayo i tangga de kowe hasoyong konstitusi hak ada election ke pemerintah kene election ke pemerintah kade election ke compare na ki election baro bad balai ba kade election lahap ban pensengeno bad ban bo pada kawai ke tarik bad island ya ka parti DP bakal bo da way pada kandidat damar ka don ke jingklat kendir jong kandidat jong parti I mahe SDR lindo kalau long ke jinto ko baklaw yangi yung ka parti nga kuwa ban ang hangni balada ya tabot hagatu kasni arpin yo tare ubray ba bat ba balada yo ye kya eki bod aka artare ngam don jing artaten kendiat lu ba kasayong balay ba kanumpot ya kay UDP ngidon kajing source guys ba kajing source camp ba ka UDP kan job ya kali election ke badap na soyo konstitusi hendra nga kuwa banong ye baro kilong jupriya banajro ngimla banbu ke jikli na kuwa banong hangni ba kali election hagane ketiga pemerintah don RKK kawai kepada kong kalong kipat ba jong ka soyo konstitusi kin ai ya ka buat ke joki ha ka mensim jong ke ding sulam bat ka mensim jong ke ding sip kaliang ya ki baro iba SDR lendo pom kwai doble ilale haba akapo bilong kum udong mikmat
jong kasoyong konstruksi. Kata kene kawan ko, kawan aku abanong ni. Nama kidan sibun, kiba persang banyak keren election sini setai, ban om, bahana kata kabus musenai kam trekam area. Kajai bendriu kasih jongi, kene kajai bendriu tibriu tu play, kene kajai bendriu kabatir pansumo, ya kibriu kibala bah. Kam tam dah berkira kelat nak pete. Ndai kibriu kibam laban trekam, wala kapur berkira emru kikertai no. Ndai kasoyong konstruksi hakane kekenti ke pemerintah. Ngatip syai baki paipa kikwa wan ai ya kabut kejoki la kamen sim jong kajing solam ba kamen sim jong sing sukliang ngakwa banyak tu ipi don wel porlok napo kowe kayin jong kinok kesan jong na mailang konstruksi bat ha bangale adin matabur artare abangale ha takasino ormi tu namar yok ya tebe kini nong persa jong pi mo armi tu ta udah bukan songkha hang ni hasoyong konstruksi boleh bukan songkha ni ngalai akan terkayeng baca waklat beliau utau perlu sukan lah keren hingga untuk musuh songkha sini uang wadeng gi yang te hakayeng jungi kidan life usau bot baru life usau bot baru life usau bot ngila juadan bad mahe hadu suak arja karpra hadin ka arja karpra ngim sembilan su henry hakane election ko pemerintah kawala pun melaya kateri ka utmai wong arpo mot nakini ki life usau ngila dem sim ya karai ban ai ke dikesan ya wako baru ya tu yang awam ni uang ba kadi kesin baka kelimat haka jirim jungi bangin siap kalian daga min siap kalian solem ya ki kam babha bai ba SDR indo ila le ya ka yeng kasam ya ka konsulsi nawan nginum yosu kom kani daga ka kawu haki puar berman nang ta susuwang biar pomot ngila jep cit nama ngam kuah ban penhe teng am nama kancin dalam borok lep samud mo ngam semua makanya di sisa ar pomot tambah uang ba nginda alai pai nang ni karena poin sita buat terai janwar kau injolut kata kalong kancin keren jauh orang ba ban ngam kuah banyak tulut nama borok kiwi kita kendu juga kiba buat ba kiba kaya kendo hakane kadong katahan jongpi joka soyo konstruksi kada kolong ngade na mayroong konstruksi baka di kada soyo konstruksi baba tapi film semli ngilong markup ka konstruksi mayroong masoyong ngakuha ba na ako na por ba SDR lindo bangkuha ya 2 ruble ilan no senyang haka election jonga nang tayo na mayroong konstruksi balesi ngalam nong kisis pak san lagi buat ibang atam kilalong kita gibuat ibadah kalian jongi ila no senyang sakajing jong hakane keju kapur ngaku abanong ngaru ngakua bansiu kalian ya kae ke boy mahedon ila ya rob bayla no senyang sanga ngaru ngano senyang bonsa ya kae ke boy le kabut teromlon meringan le nakawi ke jaka asui jaka banyak weri ki parlok ban bersai hadol ki norem ki wana kalian jongi kum ka parti ngimuan ang ni ban suya pensongsit ngimuan ang ni ban suya pensat kulmar nreng iwan halo ka norem joka parti dipi kata kanong kamanukong kabana kalian jompi kum ka soyong konstruksi pikwa ya kawan ay ya kibu jompi da ka bensim jong jing solam bat ka bensim jong ka jing sil kaliang ya ki kam ba bai ma medon ilale hakapon bai long
kumu MLA kabaar Pak kamu mengaku apa nau kasoyong konstitusi kan ayah kaji kesan hak di kelemah dah kemensim juga jadi kemensim kaba ukan ini juga ulang mobiang pura but kemensim juga jinton yang kaji senia hak pada ini cungi ubah pop ubah sensar ubah roy lendo denum deh apa jet yang kandidat mereka berlatih siliang kadang kemensim juga jin solam kemensim juga jin siap kaliang naga bentah imayadon mereka akan juga por kadang kemensim juga tidak soyong kabalong kemensim juga jin kemensim juga jin senya bar kemensim jong kajin biang jong jingi kemobiang pura nakaliang jong ubah pop nak kata daw nakuha ba daw biang ni nado harajar arfu kalau kedua ubah pop long ngaru nakuha menyele naga parti di pi atau por ba dan dang immo o mangaru nakuha man penkrek naga benta election arjar pulai demo bai bijing tabo song kasong happy bat ukni jong pi hey kapapi pidei ya kabandon ke dia suto jumon ge baro iwandur kalau long ke jindo jongi ke ba esya kalau long ke jindo ubreu belong MLA lagi pau hoslet ulalon sibon ke experience ulalon sibon ke jingnang jite hakabane ba ka politics ba ka jing sensa pa ngai na somono ka jing klan no jongi ngayo pat bansay yang ubreu na kaye hoy dan bong ibu ka jing kali balai batang na kate kaye don ibu haka election ban persang ban berbi banyalam baklay pa ba balay tang na kaye kadai laram don bobian kadai henry idon nukan ini aso tertela kamjurong ayanga tamar na betal lama pop idon yo kandidat bat ke parti UDP ka kuwa banau haka ni por bomdei batang dei ko persa jeung ba STR ndo ndre ngira pet bar ngira bisa ha bololong bobet bar ngara yui mutalai teligitem kalau namanya lai teligitem mentang kalau besar ngalai po assembly dan kami ke hukum kino mikmat na soyong ngai ke parti ngira jit iyo biang baru bobet pelan kasyong api kipai ba jong kasoyong konson nangis kan bakal jinuan topi yang ni haporong skan kamiting jong kani ke area pura kawai kalau long sisa ke kebangam lawan mudur ngam lawan mudur kan ni piawan kemudian ya kemensim jong kajing kuat ban ai ya kajing kersan ya bukan di jong ni dan kiwa persiang bermatai abang ala keren sisin haka jingelang hangte po soyong haka sigi ba ai tiket nama gayo so badan kiba keren celum seneng kiong ba ka parti UDP karena rumno sa ka parti sa ka wepat ka parti badal sorka ngi mentang idang don la ka jok ka parti bad nakatagadaw hasoyong konsorsi don reward ki candidate wayo candidate na UDP NPP HSBDP bad waro kini ki parti ngi don lagi jong ki candidate ngite sudrob lang nado ke election ko ladap arjal kartra hadin mangira jok ngire sudrob lang banyak tahu yang sorka hakan ni keganti jo momentaro kalau hakan juga sur ngire sudrob lang banyak tahu yang sorka ban ngiru ke UDP ngidon hakan sorka umdai bersutu bakala ada komo itu dan rei kai ke ngayo i
Bapo soyong konstruksi ngai ikat langmi gisni kaji akan bawa selection dari wig parti ngai lah ya keren sekali haja kawan keren ya kakam pada pilong ujai tinggal hukum compare ngelo keju hakam sisa pada ngai tentang lagi kita sekam kibom level kita nakalian jungi haga hukum kini ki platform taman yo mania platform one piece kawang lah kawang kat sebab tim tahu cu ngai kalau fair hadu tata ngai kerpat tangga UDP toge delong ustiar bha kumbo bijakan bas boros kata ya jajai kuta amin sim joka jing suret amin sim joka jing gipat ba kadang kam nakaliang jong ki nongkit kam joka parti kadang kam nakaliang jong kandidat bang eskem baka di election ng pemerintah kasoyong konstruksi kan nom bakla batman ay kesan upurai mahe SDR indo agasim kabunin jong tam jong political career jui ile nak parti rulung arsnem mensua arjar arpuai sedang arpuai iwane kendo ya yang padeng kalau dia kapur ya mangan pai no syakar regional party okay ibu pelong yo ngalamat kalau dia kapur ya mangan pai syakar regional party Priang no ya Syaka parti Joka UDP Dong mahe Nakalian juga Najab nakajing dokumen ke bakrawe Najab nakajing dokumen ke bakrawe Buan priangnya pi Syaka parti UDP Gila angnun Aduh kata-kata Bayi mahe don indung Syaka parti UDP Wadai akan ko sika Jong i House nem arjar arpo ba imaya don isarung sendon Syaka parti UDP kando kalolong ke cikmen buat balai pemai Iwan Mandrung Syaka parti regional buat Syaka parti UDP kata kalong kecikeli pigi pajba lawan yalam seni bacatai mereka mau orang ba ubara i bahana dong sedong Ukraina gini gintin swabor flat negara partai balai lamar utip kamba mau bama ngaiskam bakum ka konstitusi kita kisin kigintin kimau lakren haman ki election campaign kajing penkrejui swabor kala ngaiskam pin song do pin song nongrem ya kita gintin kijoki kibadai naga benta kajing mentoy jong pi kong kinong sosnong jong ka konstitusi hangne hapor sayong walim simsyo kapor kandir dan malkren na syuan maniawer na kapor kum kajing pensip pensengain kum kajing amin sim yung kandidat yung bar kum kajing don lukat bar pi kito persan joko parti dado ka circle ado ki unit na wan hakane kapor lukat bar kini nong yalam joko parti maniawer pi sobha daga jing suret namun daga jing soe gila don laka sorga hendai daga binsim joko jing suret ikerpat ya ka wei pakawai kapor kapor do joki sobha bar ai ke dikesan ia bawa bukan bar haga jo kapor haga jo kapor ya wei lami ki baying basam joki ya wei lami ki parlok parjo joki ya wei lami ki parlok joka donga tan joki buat ke joka konstitusi oper kenmau akan election nasiwa semua menolak kando kalau jisya nala semua katakan jika thong kajing terpuri aku bakaran menne manure nang ne na fokus konstitusi jopi pitip kamau pi mano bawan terwa mano bawan ai
hato ta soyong konstruksi kan hapno hakita ki kiba ka pollution kiwan ni jitrwa kibalay bujat kibalong ka jing punpodor yang i kum ka jay bereo regalong ka burom joka konstruksi ka jopi ngang scam bapin kan tat i kum kita bapim ni berailat ya kita banong kinong sensar joka de konstruksi ka jopi Ndai pin pet, ya ki noyalam, ki ba pet, ki ba i, ki ba jengok, ya ki panca, ki ba re ya kamta. Kembang, haka si pau tarik. Ba pin let segi jaga terbut, lekat ki parlo, ki parjon yopi. Wal ba pin sonyu tu budam, ha persya tadur jangka bom. Ublai si boleh, ublai tu pu yopi baro.